Nishim gajing rise dang na ganamba lais pa sau po. Ganamba lais pa sau po sunga bhayang. One para yaro you try. Alleluia. Demani ba ulong play. Alleluia. Rashudra la ching aingu. Alleluia. Lucky sam to ya ken un. Alleluia. Ubakra ubadon bor. Alleluia. Ulong sim halor baro. Alleluia. You can run parademu. Alleluia. Ujong ingi ki jongu. Alleluia. Sur utrai tus ngau baong. Alleluia. Ngap yang ngepat pen man ba. Alleluia. Wat pen eton nu jong pi. Alleluia. Kum hendai kik ba jong pi. Alleluia. Ngidam ngupa ngukun. Alleluia. Ngingukum jo. Alleluia. One para yaro you try. Alleluia. Demani ba ulong play. Alleluia. Rashudra la ching aingu. Alleluia. Lucky sam to ya ken un. Alleluia. Kohiman ko para hau Jesus Christ ngilapoi shasni utrai kaba lai jonga paska kaktinu blei kakord kaver yangi bangin dei ngin saha ka jingi jongu jisu balamipat ha man ki mas u jisu ukili kajuka jinkili kumba ukili au Petrus bakuid hato pihid ne em yanga tongin ya penshisha ya kajingi jongi ya ujisu lengba da kajinglong babidor jongi hakane kayo Chris bakuid hakane katayo ngibu kajingdumu banduwai nakabindaba hakahinyu tarik sngi balang kansdang ka jingjid batamai Tekumda nginbu ka jingduwai nakabinda banyo upop tamai. Tongin pa nau jisu ba unkarku yangi baro padiyaki jingdumu jongi baro hakabangi la shim binda lang kaha yukris bakuid. Hakakirtang upa badukun badumensim bakuid. Kajingi jongu trai jongi hu Jesus Christ ba kajingi jongu blay
lambal ka jing solok jong ben simba kuid kindon ringat bat pi baro Ringat bat piru. ko himen ko para tongin kuburbangi long kinang pop nang ban lo ke balakre balayam yaki jing maya bakuid ngapla haublei badan bor baro badhavi ko himen ko para bangale po shibune daki jimberkat bakakting daki kam bakajingle klet daga jingle pala junga daga jingle pala junga daga jingle pala bakrawe junga namar kata nga kerpadia ka maria bakuit kab aisa ka tesoti ya ki angel bakuring kuit badhapi ko himen ko para banduwai na ka binda junga how try blay jungi ublay badan bor baro unisne yangi badiyan dalamab ya ki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jukud Treuken dat kublei isne yangi. Treuken dat kublei isne yangi. Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jongi penim yangi Traiken drat ko blei isne yangi Traiken drat ko blei isne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jongi penim yangi buram hublei sha drong badaken dau jing su haki ben liu baro badan kamon baba yaro yame Inang at ni mani ni ay bendon buro bangis ng uyami kutray kublay simple kupadon borbaro kukun marway upa kutrayu Jesu Christ kukun lang rodublay bakit kipo pertay tuptiang kachingger pa tus ngaw seneyangi Deitang mami bakun Deitang mame utray Uway bahakritang mami ku Jesu Christ Mami bayalong bleng Hajing yalom kawe Baru mensimba ku Hakaburom upa Amen Tongin niya dawai Koble doai baki pai jong mekin risak men barabor hag jinglong samla junga men sim bala pentamai biang baki toki bak men menda hakaburom bala pentamai jongga jinglong kunting kinang ak milindi yakasni ka jingmi pad dakabakir men yakajingmen kaban wan shisha daud rai jong yu Jesus Christ ukun jong me ubayim basin sharangad bab me haka jingelong kawe jong men simba kuid ublei junom la junom Amen
kajing puli bankong kajing puli na kikam jong ki apostol hakito kisngi uling do orang ba ula tokit iki apostol uong ngi la bidong tung phi ba phindei ban hikai shu hakani ka kerteng bin ban phi la pendep ya ka Jerusalem da ka jing hikai jong phi bat phi thumu ban tei pop halor jingi ya kasnam jong uni ubreu Tiu Petrus pat ki apostol kila jubab ni de ban kongo ya ublei om ya ki breu ublei jing ki pa jing ula pen me pad ya ujisu ya uba phila pen yap da ka basten ya hakading ublei ula kenteu ya syaka komon jong kum unong elam bat unong pen im ban ailat ya ki pa Israel ban kela ka pemut bat ban yo ya ka jing map ki pop Nilong kisaki yakine ki ai bat kumju ru mensim bakhoj ya uba ublei ula ai kito ki bakongo ya ti ki lebidong ki apostol bakim dai ban kranshu lanu haka kerteng ujisu bat kila pelaj no yaki kumta kila me na khmat ki dorbar kila ya kemen kala nyau yaki ki babet ban sha ja buram na kabenta kata kerteng akten jong utrai Nagasam lai po kanambar news pa kandai. Kanambar news pa kandai. In ragged cut sao san riu nyo. Shipo du cut way but cut lai. When vayaro you try jonga. Ula ben im yanga. Upen koi ben kya yanga. Alleluia. Dorwai ki samyaro utrai. Pi ki ba ijongu. Kerteng jongu. Alleluia. Bitar utrai titang shipon. Junong uyay lei umat kishlei men mi kak men minster ngan rayaro yudra jonga ula ben imyanga upen koi ben kyayanga Alleluia Hajing man pa hajing saro En don balayanga Ngans kem junong Hakajing in chong mi kutrai Ngas kem kung ulumba Marburik majong mi Lalakating Ngan rayaro yudrai jonga Ula ben imyanga Upen koi ben kyayanga Alleluia Utrai usngau sen Jing yang kelalik men Jans ngau si usrod nanga Ben riam jing men Kadei bangan rai sang yaro Hami kublai jonga Ai nu yami genra Junong amen Ngan vayaro yudrai jonga Ula ben imyanga Upen koi ben kyayanga
kajing puli ba ar kajing puli na ka kitab ching pan pau ngau yo ones ngala pet bat ngala yo ngau na so dong ka khet bat ki jin thau ba em bat ki temen ki sanya ka sur jong bon ba ki angel ki bada ki hajar hajar bat ki phau hajar na ki phau hajar ki baya pertada ka sur ba jam ulong ba bidor ukhon lang brod bala syaknya ban yo pedangnya ka bor bat ka spa ya ka jing start bat ka jing klan ya ka nam ka burom bat ka jing ero nang ta ngala yo ngau ba ujun thau ba ro uba habneng bat halor khendau uba syapok khendau bat hapok duriau bat baro ki ba don haki kia ong ha utau ba syong halor ka khet bat ha ukhon lang brod kan long ka jing ero bat ka nam ka burom bat ka borba junom la junom bat ki saujen thau ba em kila jubab amen bat ki temen kisan kila demon bat kila mani ka tin jong trai Semua bayang. Alleluia, 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 alleluia. Ukres sulami pat ma u bala thau ki eki baro bat ubala ay yakal yala ka jingis nei halor ki benrio. Alleluia, 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 alleluia. Utrai undon ringat batpi. Ringkat bat piro, Kajimbule nak gospel bakud katkum uyanis. kaburom hami kutrai. Hakataka por uji sula penpau biang yala de hakisinran hakaduriya Tiberias ud ula penpau yala de kumne. U Simon Petrus u Thomas ya ubala kor Didymus u Nathaniel ubana kana ha Galilea kikun u Sebedi ba sar arngud kiwei pa kisinran jungu kilayadon lang. U Simon Petrus ulaong haki ngan lei tong doka kila ong hau ngiru ngin yaleit lang batpi kumda kila yaleit ud kila kyu ha ka ling henry ha kata ka miet kim shem ngad e hamar ba khenjat shai u jisu layeng harut kaduriau henry kisinran kishem itu badei u jisu te ujisu raong haki parlog pingad doka kila jawab yau em ulaong haki bread ya kajar shapang kamon jongaling bad pingad kumda gila bread ya kajar shata bad kim shamlab tan shu yaka namar ba langad bun tan ki donka utau sinran ya uba uji suid ulaong ha Petrus udei utrai habau Simon Petrus ula yos nyuba badei utrai ula pong yalaki jain namar ula lo jain nakabinda ka jentrei bad ula renko hapo Henry kiwei pa ki sinran kilawan ha kaling ki yatan yakajar kabadab da ki tongkha namarba kimshem da jingaye ha rinkyu tam kumba aspa pru yanda kila boy ha rinkyu kila yoi yaka ding ringa hangta badiyaka dokha kabala siang haka badiya upu te uji su laong haki wanra
kato katne ki dokha bapidang shoot ngat u Simon Petrus ulaleid shakaling bad ularing ya kajar sha ringkyu shistai ki dokha he shispa sanpyu lightly baro bad laki bun kata kata kajar kam shem la kat satia kujisu laong haki alhe yabam emdon mano mano na kisindran ubanut kiliau me uei kilatib bade utrai kumda ujisu ulaleid badula shim yaupu bad ula ai haki nangta ulale kumju yaki dokha kane kadei ka sim ka balai ba ujisu ula penbao yala de haki sindran hadin bala penmipad yau naki bayab endakila debam ujisu laong how Simon Petros ko Simon kun uyanis pi kam id mapi yanga ban yakine ulaong how hoid ko try metip bangai yame ulaong how topsa yakikun langrod jonga sashisin uong how ko Simon kukun uyanis piid mo yanga ulaong how hoid ko try metip mga id yame te ulaong how tosharay yakilang broad jonga ha kaba laisin ulaong how ko Simon kun uyanis pidayid mo se yanga u Petrus ulas nyusi ba uji sula kiliau hadu laiwat fidaid mo se yanga bad ulaong hau ko try metip lut nadong shadong metip banga id yame uji sulaong hau tabsa yakilang broad jonga shisha ngong happy menba phi vidang samla phi panpo hi yalade but phi aid katash kat shaba phi bon henry enda pilatamen fin piar lakakti but ubei pat un pente panpo yapi bad un yalam yapi shaba pimon ban late ulaong ya kaneka kiyu dakum kano ka jaid jingyap kaba unsa pendon burom yau blay nang ta ulaong hau to bud yanga ka gospel jungu try tired flatite yes long reading is not very long reading. Since it's a very long reading, we will not reflect on the whole passage. We will just reflect on the last portion of today's gospel passage. Tiga jempuli ya gospel untuk kesengi ketika berjerong ingin pusan ya barok kawe ka gospel pala pule mata kesengi dari tangi kebentak kebak hadu. Jesus asked Peter, what did Jesus ask Peter? Jesus lah keli ya Petrus. Kita tahu jeng keli kumno Petrus Jesus ya Petrus. Do you love me? Do you love me? Atau me it neem yanga. Have you asked this question to anyone? Have you asked this question to anyone? Kila keli neem ya kini jeng keli yano yano. Pi it neem yanga. No. Yes or no? Hoi neem. Keli neem yano. Pi it neem it yanga. Keli neem This is yano a yano. very common question. Boys will ask girls when they propose them, is not? Do you love me? They ask. Correct? Kini jeng keli mo ki samla senrang ki keli samla kente. You don't know? You don't know? Some of you sitting here are very young or not big enough to have asked this question. Tuan pering jempi berbuan pasang hang ni
pat poi kapor ba pi keli yakum kene kejing keli. But I'm sure you all have asked this question to your parents, to your friends, to your brothers and sisters. Wan re ngati kina pila keli ya kini kejing keli. Ila jong imei ipa ene ki men ki para. Mommy, do you love me? Mei pi it ne em yanga. Ipa, do you love me? Correct? Iparu atau pi it ne em pa yanga. You ask your friend, do you love me? Ni keli ya imei ipa pi it ne em yanga. If the answer is, if they say yes, then we are happy. Tada ki ong hooi te ngi sngok kemen. If the answer is no, I don't love you, then it is heartbreaking. Balada ki ong em ngam it ya pi te ngi sngok si pai do not. So now we see Jesus asking this question, do you love me, to Saint Peter? Pagi yang ni bau Jisu keli ya kene kejing keli. Ko Petrus me it ne em yanga. Is Jesus proposing to Saint Peter? Atau Jisu upa keli ya Petrus. Why is he asking this question? Balai ulah keli ya kene kejing keli. Not just once, 3 times. Ndai tang Do you love sin, me? ndai Jisu ulah keli haduk lai sin atau pi it ne em yanga. Jesus is asking this question because he wants Peter to come back to his love. Jisu ulah keli ya kene ha Petrus na marba ukwa ba u Petrus unwan pai sha kene kejing it. Now, to understand this, we have to go to the evening of the Last Supper. Ban singau tu ya kane ngidi benai pai sya kato ke janmit jong ke jing khawai bukhadu. Jesus tells him, Peter, Satan is going to capture you. Satan is going to capture you. Pada kato kamit u Jisu ulang Petrus go Petrus u syaitan unsa trekam hapi. But I have prayed for you. That you will never fail in your faith. Pada hari Jisu baru Jisu ulang bad hendrai ngadwai na kabanta jong pi bad pin om du jingai. Then Peter said, Lord, I will follow you even to prison. Bad hendrai Petrus ulah jawab Jisu ko try ngan but yame walada mesa sepatok ngarung nganai but lang syata. I will follow you even if it means my death. Ngan but yame walada kata kajing but kamut kajing yap jong ngaru. But Jesus said, Peter, you will deny me 3 times before the cock crows. Pada Jisu loong padau ko Petrus men salen yanga laisin adu syuaba usiar beningkong unsakin i. Peter, you will have denied me today 3 times before the cock crows. Ko Petrus men salen pami itu yanga mentakasngi syuaba usiar unsakin i. Peter protested. Peter said, that's not going to happen. Andai u Petrus ulah keren persyak ya kata jeng keren jung Jisu wang kata kanom long kumta. But we know that is exactly what happened. Peter denied Jesus how many times? 3 times. Bat handrai ngitip ba u Petrus ulah letik ya kabau Jisu ulah ong bat ulah len ya u Jisu laisin. Now when Peter denied Jesus 3 times, Jesus turned and looked at him. Bat haba u Petrus ulah len laisin laiwat u Jisu apa udon hangta ulah pej siapa don u Petrus. So that was a fierce look. Peter was immediately reminded of what Jesus said. Bat kajing pej jung Jisu kadai jing pej ke pasam lang ba ya kedonot jong Petrus bat mau ulah ken mau ya ke ke bau Jisu la ong hau kam syua. Now we also are like Peter sometimes. Te kumta mangi teng ngilong kum u Petrus. We know what Peter felt at that very moment. Tip nem
ke jing sngau jong Petrus hakata ka khlimat because we too have done the same. marba ngiru ngi la le kumju We make solemn promises to Jesus, ngi bunsin ngi kular bun ki hau Jisu but only to break them later. Henry hadin pat ngi pen Kenya kita ki kular At the end of every confession, at the end of every Holy Eucharist, at the end of every retreat, we make solemn promises. ha din bang la de pla hadin jongka yuk Kharis bakut la ne kamas bat haman bakut jong kiritrit ngi kular bun ki hau Jisu Like Peter, we say, Lord, I will follow you, even if it means death. I will follow you even to prison. kumbau Petrus luang Jisu ngirut ngi isaj ong ba kumbau Petrus luang ngan pu dia me walarang di banyap ne ngade ban poi siapo phatok ru What are some of the promises we make to the Lord? okay let's say ki jingkular ki ba ngi jukular hau try We say, from today, we will lead a holy life. ngi ong nadu matakas ngi ngan im ya ka jing im ke bakhoi From today, I will be obedient to my parents. nadu matakas ngi ngan long no bakongo ya imei pa I will not say bad words. nganom kren si shu That we will be faithful to our partners. bat ngin long ki bayai ne halai jong ikurim That we will not pick up arguments and quarrels. bat ngin nom wanra kono ki kren ki jing kren ya kajia That we will pray every day. pangan duai no man kasngi So we all say, Lord, we will follow you wherever you go. tingi barakhoi iwe pe ngi ong ngin bud yame ku Jisu kat sebamen le But like Peter, we break our promises. bat kumu Petrus ngiru ngi pen ken yalaki kular And that is when Jesus will look at us from the Holy Eucharist, from the confession. He will look at us, reminding us of our promises. de kumta u Jisu un pe jingi kuma ula pe yo Petrus ha ka jingleit phla jingi ha ka yo kharis bukhoi So like Peter, we all feel guilty. We'll feel guilty about what we did and we'll feel sorry. bat kumu Petrus ula singusi ela ke jong ke jingle bat mangiru hakum kine ki jingleit ki jongi ngiru insa singusi ela ki jong ki That jingle is why some of us even weep at the confessional. Padai nak kena kadau don na pedeng jungi haba ngilai phla namar baing na singusi ialah kejong kijingle ni jau umat And then when we are grief-stricken, when we are sorrowful, Jesus will ask the same questions to us. Do you love me? padakum kita ki por berki khlemat Jisu un sekali ya kiju kijingkeli atau pi ne em yanga So the question is this. Do you love me more than these? berkejingkeli kalong atau pi yanga kampalat ban yakine What is this more than these? What is more than these? kejengmut jong kine kampalat ban yakine Do you love me more than everything in your life? atau pi jangi yanga kampalat ban yaki berkhoi ki bedon ha kejing im jong pi Do you love me more than those persons you love most in your life? atau pi kam janga ban ya kitu ki briu ki ba pi la bha ha kejing im jong pi Do you love me more than the objects you love most in your life? atau pi kam yanga kampalat ban ya kitu ki tiar ba pi don ha kejing im jong pi ba pi snu bha ban bu ban don yaki Do you love me more than the things you possess in your life? atau pi janga kampalat ban ya ki ba pi don ha kejing im jong pi So do you love me above every relationship in your life? Do you love me above every attachment in your life? atau pi kam janga kampalat ban ya ki berkhoi kejing ya dei ba pi don ha kejing im jong pi In other words, Jesus asked, can you make me the center of your life? Di kewepat kerkom keli jong Jisu kalong ba atau pi 3NM ban penlong yanga upedeng du jong kejing im jong pi The only person whose love is guaranteed is Jesus' love. ka jing na para khoi ja jing jong kiwepat ki breu de jong no kepala ban sngau ti kena ka dei tang ka jing jong u Jisu You cannot 100% trust the love of your partner, trust the love of your parents, trust the love of your brothers and sisters.
but the love of Jesus never fails. Ngimla ban shania si 4% ya kijing i jong ki para breu radai ime pa ne kurim ne mano ha kijing im jongi re ke ba ngila ban shania teli telan ya kijing i de tang kijing i jong Jisu. Your pet dog may wag its tail, showing its love for you. But kiwi kimla ban yaine ha kijing pin i ya kijing i ya pi. Your partner may tell you he or she loves you. But le de kurim la ban ong le ne pin i ya ki dak jong kijing i ya pi. But at the crucial moments in life, there is only one person who will stay with us, that is Jesus. But hai ki por ki ba don kijing ki ba kraw ha kijing im kijongi bayai ne banyai i jangi de tang u Jisu. So hold Jesus as the center of your life. He should be the only person who should rule your life. De kumta tu bu yo Jisu ha pteng du jong kijing im jong pi ba tu penlong yo u nong sen shar jong kijing im jong pi. Now why is Jesus asking him, 3 times do you love me? 3 times do you love me? Ba mata balai u Jisu la kli ya kene kijing kli ha Petrus laisin. Because Peter denied him 3 times. Namarba u Petrus ula len ya u Jisu laisin. So now 3 times he failed to express his love for Jesus. Now it's a call for him to express his love for Jesus by saying yes to his love. But namarba laisin ula len ya u Jisu ba de kijing i jong u te mata ke de kapor ba laisin un habban pen pau ya kijing i jong u ya u Jisu. So this is what we are also asked to do in the confession. Perkene ke ju ke jing kli yangi ha ka senduk jing pla. After the confession of sins, the priest tells you, you say 3 Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory be to the Father. Perhadin ba pila de plai lai jong ki pop ulang do un ong ngapi ban duai laisin ko pai jungi laisin ku blai ko Maria laisin ka buram. It's enough? Is it enough to be forgiven of our sins completely? Hato dakaba duai kumni hato kata kal abyang ba yakipop jungi in mablut. So you should know the weight of our sins. Even if you are told only 2 Our Father, 2 Hail Mary, according to the weight of our sins, we must do something very productive, charitable, loving people, caring for people, something more than what is asked of us, according to the weight of our sin. Kat kum ka jing jor lan jing khia lan jing kraw jing kipop ki jongi kum ta ngi haban le pensistom hadin bang le da plai ya kipop markata tang ba ngi pendep ya ke bau leng to ong ban duai kata sin ki jing duai kampat biang rengi de ban sngotu hi ladangi la le ya kipop ki ba kraw te kat kum jing kraw jing kipop ngi le ngi haban le sitom ladangi haban le isne yeno ngi haban sa jing yet ni haban le kumno ngi haban le khamtam ngi haban sngotu hi kat kum jing khia jong ka pop ka ba ngi la le. So when Jesus asked Peter, do you love me? His response was, yes, Lord, you know that I love you. Habau Jisu la kli Petrus atau mi it ne em yanga Jisu u Petrus la jawab oi ko try nga it yame. And then Jesus says, tend my sheep. But u Jisu pat u ong susu de to psa ya kilang brot jonga. Tend my flock. To psa sumar suker ya kan hun lang brot jonga. So now he is forgiven by Jesus. Now it is his turn to take care of others who need the forgiveness of Jesus. Te menta u Petrus ulayo jing map no Jisu re menta pade kedai sa ka pali jong u Petrus ban sumar suker ya la kilang brot. So whenever we gather for the Holy Eucharist, the Lord loves us once again and he tells us, tend my sheep. But haba ngilai sa kijing kinya jong kayo Eucharist bukuj u Jisu la map yangi but hang ta u ong susu to sumar ya kilang brot jenga. And our response to the Lord is, yes, Lord, you know that we love you. Perka jubab jengi ya u kalong metep ko try ba nga it yame. When you attend the Holy Eucharist devoutly, you and me are saying, Lord, you know that we love you. Abangi simanta riublei ha kijing kinya jong kayo Eucharist bukuj kata kijing le jengi kalong kumbangi ong
me tip ko try pangai yame. So at every Holy Eucharist, at every Holy Mass, this is a question asked to us. Do you love me more than these? Nang ta ka baar haman lai jing nya jong ke Eucharis pukoi ka don ke jing kili berbor hengi hato pi yang khampalat ban ya kine. So as you go back today, make sure that you take Jesus as the most important person in your life. Te ka bai pilek pai salayeng nakane ka Eucharis pukoi penlong ya u Jisu u pedang du jong ke jing im jong pi. No persons, no things should come in the way of our relationship with Jesus. Onom day bandon mano breu ne kano ke jing day ne kano kitiar ki pasim ya ka jaka jong Jisu. So the Lord is asking you and me today, do you love me? Do you love me? Jesus is asking you, hello? Do you love me? Tu Jisu ukli yang ya pi iwe ngi pi we to pi janga. What is your response? Ke jumpa jong pi ke benlong Say what Peter said, all of you say in Kasi. to ong ya ke pau Petrus ong berakhait Lord, you know that I love you. Say, all of you say. ong berakhait ong jam putrai metip pangai yame Angja, all of you say. Say. ong jam berakhait. Yes, keep loving the Lord. Hoi to ya ine ag jing I jau try. Sungo Bhayeng. Nshim ganambar lai spa and rupuway. Ganambar lai spa and rupuway. Nangit hublay upa don wong. Nong tau kap neng bat ka kendel. Nangit hukun marwe Jongu Utrai Jongi Jisu Christ La punya udamu Mesir La kana marite soti La shale ben shasta na La shayat nama jongi Hasibalayula nipa Hadin kata ukim Shabne Ushang hakakamot Upa Unwan badan bishan Yangi Ngangin haumesim Baku Habalang Katolik Bakun Hajing Bapop Hajing Bibat Ban Hajing Im Kapong Chukun Amen. Tongin yadua yau blei upa jungi ubalakord yau Petrus padia iwe pa iwe na nangi bantre kakam bagen pang haka balang. Rak mentau pa buku jungi bishop jungi kiling dau pa katekis bikin dupet ya kin hunang perut tak jungi jauh Kris
nakadaw jeng ki way pat ki jing tumu ni kerpat yang meko try Ngi kirpa dia me ko try. Mak penta kene kerempe kerstan jungi. Pangintuk nyau ya ka way pa ka way ka sniu try. Ka jing bam khwai palapan kre daw krisi ta ka jing e. Pat pen kloy pan sim penta haka ngi kerpat me ko try. Ngi kirpa dia me ko try. Nakabenta iway ba iway nang pangindup nyaw ba kanu ka kam palapan kamti hangi panle man kasngi lale raw jisuhi pat pentep ya ka taga ching e ngi kerpa de me ko try Ngi kirpa dia me ko try. nakabenta ki Kristen pom long Katolik pakin dop itu ya ka sanjur ulai habau penbiang ya ka balang pan dadon unong serai rangba pat kumta pan priang yau pa ko kumu nong mikmat chong u play ha ka pertai ngi kerpa mi try Ngi kirpa dia me ko try. nakabenta ki breu baro pakin dop seskar ya ka jingkar kris tu bod yang pan le ya ka mon chong u ha ka pertai bat pan yo lem ya ka jingkman chong u ha peneng ngi kerpa mi try Ngi kirpa dia me ko try. Kok pa ngi ai ngu ya me. Ba mela ai na kabinda kabalang u nong mikpat. Ya u kun jong me. Ba un yalam bat un telang kawe yangi. To yarab bangin bud yaw kun jong me da ka jingay ne ban yid yaw palad ban ai ke baro ba undub id yangi baro shi bamjukut. Amen. Sumabhasyang. Nshim ganambar lais pa prapusaw. Ganambar lais pa prapusaw. Kukpa padon borngi terwa lajing ay muhami. Yukpu batram ubanlong kamer ukun ba ijongbi. Ben kentang ya kijing ai di. La jing ai e do te say kukpa badon borni terwa kuri ai nguhami kawan kabanlong kajing sius pa hasnam ukun jongbi. Ben kentang ya kijing ai di. La jing ai e tu te say. Kukpa badon borgi terwa. La kajing imhami. Tup diang batu pen kentang yangi hakjin syakriyami pen kentang ya kijing ai di la jing ai e tu te say kukpa badon borngi terwa lajing ai nguhami yukpu batlam ubanlong kame ukun ba ijongbi ben kentang ya kijing ai di la jing ai e tu te say Todo ai ko para baka jingnia jonga bajong phi kan log ba priang hun hau ble upa badan bor baro. To train bring ching kinyan ki chong phi na ka benda ka ching ro ko bram ka teng chung u ka chim to yi bedya ka balang ku chung u paro ko wei To priang ko tra ngi kripad
yak jinderwa jung balang jung me kabar sak men bat kumba mela ai haka yakado jung kata kaneka jingmen kumdaru to ayau so janga jingmen bamjukut dau Chris sutrai jungi. Amen. Utrayundon ringad batpi Ringad bat piru. tokin yu yala ki donud Ni kan tir ki shautrai. tungin ya ingu yau trayu blay jungi. Shumhok bat kadai. Dash shakalonka bashango baka badai kai deiti jungi baka jingpenim yangi haki bor baro ban yaro yame kokindrad henre kamtam hakane kapor ban yaro pendon burom shushu yame nabayau Chris u kunlang broad pas ka jungi laknia umju pep ban turwa yalade nakabinda jungi bad u yada yangi dakaba ai side nakabinda jungi hakmat jungme ulong u jingnia ubem yapshu u kunlang broad ubala shu penyab shisin uba im jinom namar kata hawala dapmia daka jingmen paska kaperte baro kabe karisa daka jingado yame kibor bneng ru baki kinhun angal kirwai lang yakajingruai jungga brom jungme badki yapen bina klem sange Ubakut, utrayu blekipai, Neng pertei sawada kaburom jongmi. Hosana, Hosana, Turwayu bleshadrom. Hosana yublejunno. En yaro yubawan hakakerteng utrai. Breng pertei sawada kaburom jongmi. Hosana, Hosana, Turwayu bleshadrom. Hosana yublejunno. Dashisha melongu bakud kotrai kata mejunga jingu idbaro namar kata ngi kirpad yame to penkuid penkanda yakine ki jungturwa jungi dakaba pa yamen sim jungme kumga umjar halor jungi bakin kalalong yangi kamad bakasnam jungutrai jungi uji sukris ha kapor baladino yavu Udalakamon sngoba ula priyang yakajing shashitom ula shim yaupu badakaba aingo yame ula kriya yau bad ula ai halakisinran uong toshim batabam na kanefi baro namar kane kalonga met junga yakaba naiti na kabinda jongpi Haka jukarukom yandala labam yabam ulashim yaka kuri badakaba aingo biang yame ula aya kakhalaki sinran uong toshim batudina kanefi baro namar kane kalonka kuri jangas nam janga janga judang batumai badbam jukut yakaba en banbi nakabinda jongfi badna kabinda kibabun na kabinda ka jingmap yakipop tole yakane ben ken mau yanga kajimaya janga jingait Ngi ben bna ya jing ya chumi kotra Bani bna ya
trong mi hadu ba men dawan hadu ba men dawan Namar kata ngi keba pen manda yaka jingyab baka jingmi pa jungu ngi terwa hame kotra ya upo jungga jingim badiaka kuri jungga jing penim ngi da aingu aidam namar melan yangi ki babiban yak bajungme baban shakri yame dagabas ngi rid ngi kirpad yame ba ngi keba yo binda hakamat bakas namu kris ngi lok bila penya telikawe dau men simba kuid तो कन माओ को ट्राया कबलांग जंग में कबलांग फ्रियांग हा सुतला कपरते बतो पेंजना यखा का जिंगीद रिंगाद बद उबल बद मावेन उ बिशप जंगी बद बरो की लिंगदो तो कन माओ लमरू यखिमन की पारा शनरांग बद किंदे की बाला योतिया दा का बकरमन या का जिमी पाद रिया बारो की बलकलात नो का जिंस ने जंग में तो प्रियांग या किस्सा का जिंशाई का कमत जंग में तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बारिंगाद बका मरियत सोटी बाकुद ककनी जंग ब्ले उ जोसफ बाकुद उ कोरिन जंका की अपस्तोल बाकुद बाद बारो किरिंग कुद की बाला पेंसुए बाया में पतंग ला पतंग इन लोग की बान यो बिंदालेम हा का जिंगिम बमजुकुट बदबांगिन यारो बद पेंदोन बुरोम यमे दाऊ कुन जंग में उजी सुक्रिस दाऊ लंबादू बाधाऊ कल्लो हमें उबले उपा बदन बोर हाक जिंगलों कवे जंग में सिम्बाकू Baro kaburom baka jingero junom la junom Amen. Kumbala hukum yangi daw nung penim bad kumbala hika yangi dagakti bleg ngino ban ong Kokpa jungi kuba baneng kallo kuba kud kapteng jungme kanwan ka hima jungme kallo kamon jungme ha ka kendi kuba baneng to ayangi minda ka jiman jungi kabla hasni badwam yangi ringat jungi kumbang ruma blesne yangi adwalam yangi penshol henre bilad yangi na kadusni to pelari yangi ngi krpad ko try na ka jingsni baro ha ka jings bon jungme तो आज जिंगसु जिंगसान हाकिसनी जंगी नंगबा दा का जिंगरा का जिंगसने जंग में इंलाई बराबो ना कपोप बंगिन्यो जिंगेदा ना के जिंग जंजार बारो कत बंगदा ngapmi lindi या का जिंगर बन बाखुद पका जिंगवान पर जंग नंग पेनिम जंगी ओ जीसु क्रिस्ट Namar kachumi kalong kahima kachumi kabor kaburom jinam la jinom को ट्राई जीसु क्रिस्ट में उबलोंग हकी अपस्तोल जंग में का जिंगसुक nga ye happy ka jingsuk junga nga ai happy what paid ya ki pop jungi henry ya ka jinge jungga balang jungme badha ka jings bun jungme to ai ha ka ya ka jingsuk baka jingya tilikawe katkum kamon jungme ma me ubayim bad ubasin shar jinom la jinom Amen. ka jingsuk ko try kan don barabor ringat bat pi Ringkat bat piru Donginya terwa ya kadaka jingsuk iwei ha iwei pat. Ku kun lang bro jong ublay mi bakit no kipo kaperte tu siêu sin eyangi
ai chính suk yangi Hak mi ukun lang broad jung blay. Hak mi bakit no yaki pop jung parte. Sukido yaki belakord. Shaka jingawai jung ukun lang broad. Shim ganambar arspa khatway. Ganambar arspa khatway. You know sius pa hanon duwan ken hun angel kidem kerku da James ngaurit nap neng uwan kong ngu katin leng do chong Ali mani yutrai Jesu hasakramen tuan in ai jinkmen Jesu bait ngam nong babin kamet ban bam kasnam bandi Chu ong các tin bát ngàn xa con men sim kan shlun ya mi ban mi yu pu angel ni wan ban bam na mi utrai bakre has ni kawai Gabor pela ulawan ay hakiling do baku jong u Gentang ban bad yutray ublay kapneng balakerku Kublay bakraw jing i jong mi ngiyas ngau ngu jing long ling do mi bu a jing maya jing long ling do yin sim ban kut ban kot kerpan Yuku batwan ban pen kelam shamet batsna utrai Jesu leng do uleng Jesu batyam pen royaki hapokari jong You nong sius pa hanor duwan ken hun angel kidem kerku da jeans ngaurit nap lenguan kong ukak tin leng do chong Mani yutrai Jesu hasakramen tuan in ai jinkmen
In shim kanambar arspa arpu ar. Kanambar arspa arpu ar. Mi pendapen biang yang atrai da jing I jing spun ba jing I snay gan shu ni qua jin di ya jing in ha na mi la te se da unga na po mausia mi benda chanya ka kuri chonga mi benda chanya ka kuri chonga ya ungan bu ha ungan snow ya nga unda on pen bu ko baro shilente ching im chonga ngan sa im la dangal le kunta mi benda pen yang atrai da jing I jing sun ba jing I snay ngam ngan shu ni qua jin di ya jing in ha na mi la te se da unga na po mosia mi benda chanya ka kuri chonga mi benda chanya ka kuri chonga hang nu atra ya mi gan shem ha ki para hing ha sem ha ki ching tre ha ching so ha ching ja chani ching ya tu kana mi benda pen yang atrai da jing I jing sun ba jing I snay ngam tian shu ni qua jin di ya jing in ha na mi la te se da unga na po mosia mi benda chanya ka kuri chonga mi benda chanya ka kuri chonga in shim me gajing dwai jing le kamen jubilee ar hajar ar pusan kukpa uba habding ai ba gajing ngait ka ba mila ayangi ha ukun jongmi uji sukris men jungi bat kathali ding jong jing in ya ka bala klang hakidonu jungi daumen sim bakut kan kirsu biang hapo jungi ya ka jinggermen bala kerku na ka benda ka jingwan jong ka hima jongmi to ai ba ka jingai e jongmi kan pin kala dur yangi sha kinong bet bom juthai jong sambai jong gospel to ai ba ki to ki sambai kin pin kala dur na shapo ka long briu kaman briu pat ka prathei kamariang baro ka wei jong ka bring batmai pat ka prathei batmai haba indala job thiau ki bor jong chis new ka burom jong mi kan ding shan junom to ai ba ka jingai e jong jing lekmen kan kirsu biang hapo jongi pilgrim jong jing kermen ya ka jing
nakabanta ki spa chung kabring to ai bakata ka chu ka chingai e kan pin priang ya ka ching men bar ka ching sup chung no su spa chungi hasatla ka perthei hami ublei chungi yaw balakar khu chunom kan long ka buram bar ka ching yaro chunom la chunom amen kuk pa chungi uba bring ka no koi ka teng chungi Chimbam chungi ka balakasi batuma bingi keringkang chungi Nagabasniu amen kublai kumaria kabarap lagachungi Kaburam haukpa baraukun ramsi Tongin ya duwai to paid da kajing spoon yau pai jongme kotra ngi kirpad tuai bak kito ya kiba me lamon ban pendamai da kajing maya bam jukut kinyo ya kajimi pad shaka jimbe miab shu jangado balamang nakabinda kaburom dau Chris utrai jongi Amen utrai undon ringat badpi Ringkat badpiru Ublay badan bor baro unkirku yapi upa badukun badumen simbakuid Amen tolei suk yarau yau try da kajingim jongpi alleluia alleluia Yisongu yau blai alleluia alleluia In shim kajing ripin kut nakanamba shispa iwe nakanamba shispa iwe Ha po jintap utya nong pen im Jisu sngi kabalai ua utrai jonga Jot na jintap ulami da jing job thiao yala kinong shun kum nang job shlor umi na jing yap badam Badu imrengkat bat kiru kujuno Ulami na cinta Ula job hallelujah Sep ei jintep ki am Nong pen im Jisu Sep ei ka jin shan sha Utrai jonga Joy na cinta ulami Da jing job thiao yala kinong shur Kum nang job shlur umi na jing yap badam Badu imreng kat bat kiru kujuno Ulami na cinta Ula job hallelujah Kaburam hauk pa berhukun merhamun sim bakut Kurunur bukuita mucisu Ku angal berkiru kuat barok Ku Maria ku kemi jong solam Hakating pa berhukun berhamun sim bakut Amen En je rooi draai Jesu Christ